Timu ezirukwingana 50 z'amashomero ga seni yahabwa ecanga ca Ankole nizo zayirondanira mu district y'Ibanda okuhayanira omupiira gw'ebigyero gw'abaishiki. Bwa nyuma yo kuhika muri Ibanda no kushwijumwa zomwe ziguraho emizano yo kubanza ya za group aho timu ya Bone Council Girls Secondary School abaryo mu group yo kubanza kandi abine ekikopo basinga batayayisa aba Pizza Spire na goli 5-0. Omizane ndije zanwa kazo yasinga Bugarama na y'Ibanda goro 6-0 kandi emizane egene ijagumizamo okuzanwa izobe rya nyenshakare ahabishayi 8 muri Ibanda. It has not been easy, but the girls have tried their best to take a lead. Tuzana participating aha rengo rwa region konka amana minji tugine omizana ya volleyball abo kwa tugira national z'emirundi 2 actually shatu na nabishi emirundi 2 football boys to representing Ibanda ha region konka kandi betaka funde kagisha kugira ngo twaza nationals generally kugira ngo umpira kubanza hizi ni yetari yenyini ko twatekateka konka abana bazana andi nomanyumpira ko kubanza ngo gutanguye ngatumanya ngo second match abana mbakwimprove ho munonga kunareba umpira gwa bichogo nareba habiri mpiduka yamana munonga na munonga uko abana bakupasinga umpira warebera hatimu zombiri ohiriho nabo kuja ngo Bone Council cebembireho okano ko kureba pizi imizanire yabo nuko abana bakupakinga umpira nuko abana bakudrigoringa Gasha kwa Aloysius Byamukama.